Hi guys, nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe ni Sereveriye channel ni Ibyiza TV. Nkomeza kugushimira wowe wamaze kuba ukora subscribe kugira ngo tujye tugendana akantu ku kandi. Uyu munsi nkuzaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC, ariko nkusaba muntu dukurikiye na ujye dusaba amakuru yaho ya ekipe yawe ukunda. Bwa mbere Rutsiro FC yabonye inota rimwe kuri APR FC ikomeje kwibazwaho. Kuri iki cyumweru tariki 10 Ugushyingo 2024 ikipe ya APR FC yanganyije na Rutsiro FC kuri Kigali Pele Stadium ubusa ku busa mu mukino w'umunsi wa mbere wa shampiyona utarakiniwe igihe. Umusaruro wa APR FC ukomeza kwibazwaho. Guys, birakaze ntago byoroje. Wari umwe mu mikino 5 y'ibirarane APR FC yari ifite yagize kubera imikino nyafurika ya CAF Champions League 2024-2025 yakinnye mu ntangiriro za shampiyona. Ni umukino ikipe ya Rutsiro FC yakinnye igice cya mbere cyawo itazamuka cyane, ahubwo itegereza APR FC yakoraga ibishoboka byose ngo ibe yabona igitego, ariko uburyo bukomeye imbere y'izamu rya mutumele wa Rutsiro ntibube byinshi. Uburyo bwabonetse burimo ubwo kuba umunota wa 14 aho Muhammadu Lamine Ba yateye umutambiko ku mupira yari ahawe na Mugisha Gilbert ku munota wa 42, kandi APR FC yabonaga ko ifite umuvuduko kurusha Rutsiro FC. Yongeye guhusha uburyo ruboneka Jean Bosco Byiringiro Gilbert na Mamadou Sayi bakinaga neza, umupira ukagera kwa Muhammadu Lamine Ba atashoboye kuwushyira mu izamu, ahubwo umunyezamu arawufata. Igice cya mbere kirangira amakipe yombi aganya ubusa ku busa. Iminota 45 yari ihanzwe amaso kuri APR FC ko ariyo igomba kubonamo itsinzi, ariko ntibyayikundira nubwo yakoze impinduka nyinshi ikuramo abakinnyi nka Mugisha Gilbert, ruboneka Jean Bosco ndetse Tadeo Ranga Muhammadu, ariko ntabwo yashoboye kubona amanota 3. Bumwe mu buryo bukomeye bwabonetse burimo ubwo ku munota wa 59 ubwo APR FC yari yashize Rutsiro FC ku gitutu binyuze kuri ruboneka Jean Bosco waciye muri humye ba myugariro ba Rutsiro FC agera mu rubuga rwe rw'amahina, maze aha neza Mamadou Sayi wawuteye n'umutwe, ariko umunyezamu Mutumele akiza izamu arawufata. Ntabwo ari umukino wari ugenze neza kuri mbere Germain wavuye mu kibuga asohokanye na Uwambajimana Leo. ibye wabikinnye, ni ukuvuga ngo ibye wabikinnye, maze Rutsiro FC yinjiza nkubito hazamu na Ndikumana Germain ku munota wa 63. Iyi kipe y'Iburengerazuba ku munota wa 67 yahushije uburyo bukomeye ubwo Mumbere Marikidogo yahaga neza umupira Habimana Yves wateye shot, ariko umupira ufata umutambiko ujya hanze. Rutsiro FC yakomeje kwirwanaho imbere ya APR FC, wabonaga ko yari yamaze kujya ku gitutu cyo gushaka igitego, nubwo nta buryo bukomeye yaremaga mu izamu rya Rutsiro FC, cyane ku bakinnyi basimbuye batatanze umusaruro mwiza, maze iminota 90 isanzwe y'umukino yongerwaho indi 8, ahanini
kubera umunyezamu wa Rutsiro FC wagiye aryama kenshi, ariko nayo irangira amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Kunganya uyu mukino kuri APR FC byatumye mu mikino 5 imaze gukina muri shampiyona ubu ifitemo amanota 8, aho imaze gutsinda ibitego 3 nayo igatsindwa 3. Iyi kipe ifite ibirarane 4 ubu irushwa amanota na Rayon Sport, amanota 12 na Rayon Sport ya mbere n'amanota 20. Rayon Sport ifite ikirarane kimwe, bombi bazahuriramo. Rutsiro FC yakoze amateka kuko kuva yazamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2019 2020 ari ubwa mbere ibonye inota rimwe kuri APR FC, dore ko ubu bamaze gukina imikino 6. Muri iyo mikino Rutsiro FC yatsinzwemo 5 n'uyu ushobora kunganya kuri iyi nshuro. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi, dore abakinnyi bari babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya APR FC ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Yabanje mu mwizamu uko bisanzwe ni Pavel Nzira, Nigena Kerema, Niyo Mugabo Claude, Suwane na Nigena Kerema. Muri defense Byiringiro Gilbert, Lamine Bata, Deolwanga, Richmond Rampte, Mugisha Gilbert, Ruboneka Jabosco, Mamadou Sayi nimero 9. Umutoza ni Darikonovic, head coach amwita Darikonovic. Ku ruhande rwa Rutsiro yamanjemo Matumere, hazamo Kwizera Emile, hazamo Kabura Jean, Ngirimana Alexis, Uwambazimana Leo, Hitimana Jean Claude, Ndabitezimana Lazare, Mumbere Jerime, Mumbere Jonas, Habimana Yves, Kwizera Eric. Abo nibo bakinnyi babanjemo ku ruhande rw'ikipe ya Rutsiro. Guys, ndagusabye gukora subscribe, ayo niyo makuru nari nkuzaniye, ndagukunda cyane. I love you so much.